ya yindi mwaguza agacupa yabimeze biti nuko dutangiye filime yacu ba Story Bridge Films bariya nibo bamenye imifungo ngo filime tugero nanone isohokera agasobanufilms.com umva amagambo dutangiranye sini za filime z'ubwenge zasobanuwe n'undi munyakiniki muri Istanbul uyu munsi abanyamerika basaga 10 baturitse harimo umuganga w'umunyamerika ndetse n'umukobwa we abasaga 100 bakomeretse cyane bihambaye ndetse 79 bakomeretse barumva ko bari buze gukomeza naho akabagira abandi babipfiramo hari hashize iminsi 3 nanone hari imodoka nanone ituritse hapfa abandi benshi katururi kugeza n'aka kanya nta mutwe runaka kurigamba icyo gitero ubundi ibye byaturika 5 byigamba gatero urebe tuvuye kurikiriya tugaruke mu kirere satellite ziba zikora akazi kose yo katururi urebe filime ikoranabuhanga igihugu kera rifite ngo mu bapfuye harimo umuganga n'umwana we ni iturika ryabaye gusa nanone ngo nta mutwe urigamba ibyebere ariyo byaturikije ahantu ewana cyita kijya kuri kamera kikigamba kitera ahantu twari twarabikoreye cyane tujya kuhaturitsa twari twabitekerejeho mutwitege nyine ni kugakurwa barakigamba ati Audrey ari gukina n'abaforomo ku bitaro mama najyanye na papa ku bitaro bampaye igipupe cyitwa Medibia ngicyo ni igipupe ngo basanzwe bahereza ngo abana baje kwivuza kikabashimisha so bakagora ikibisoko yari kumva amajwi ya wa mugabo n'umwana ngo bapfiriye mu iturika ry'igisasu dutangira filime ndagukunda Abi dusubire for my love Ryan natumye afa kuri ku kazi ke He never cared where we ended up. aho bamujyanaga hose na kintu byabwe mubwiye kibaga shaka gufasha abantu bamukeneye But being a doctor always gusa kuba umuganga rero iteka came second to being a dad. biza ari ibya kabiri kukuba papa kuri we niko byari bimeze Audrey, you were a shining light. Audrey wari urumuri rwaka muri isi y'umwijima nakana ke kapfuye wa mugabo wapfuye bavuze For putting you both mumbare ko mwese in harm's way. narabashyize mu nzira zatumye mugirwa n'ibibazo nk'ibi umugabo n'umwana bapfuye Sorry, I couldn't save you. mumbabarire kuba nigeze mbasha kubatabara umugore arapfakaye aya makosa nagara yawe Abi Ryan yarazi ibyo yaragiye Ryan ni umugabo we wapfuye akazi ke kari ingenzi ndetse agents ubwo ni CIA iramushimira cyane abantu bose muri agency yacu baramushimira ngiye kuba ngukuye hano ninjye ugomba kwishakira amakuru ku rupfu rw'umugabo wanjye oya dufite abandi bantu barinze bari kwita kuri ibyo bintu kubera ko yarahuriye n'iki kirego ntabwo wagikurikirana muri umupolisi ntabwo yemerewe gukora iperereza cyane cyane yari famiye yapfuye cyangwa abantu biba hafi kuko ashobora kubikorana wenda akantu ko kwihorera no guhubuka niyo mpamvu umukobwa ari gushaka kumukura ku kirego n'umugore You're a hell of an analyst. Abi uri umwanaliste mwiza n'umusesenguzi. In the desert chasing ghosts, it is not going to change what happened. I need to be the one. Kwifuza kujya gukorera mu butayu ukomeza ushakisha ngo ibyabaye nta kintu biri bukumarenga arashaka kujya gukorera mu butayu hari ahantu said my piece. Ngiye nakubwiye ibyanjye. You'll be on a transport to Citadel in 72 hours. Nimba ibyo ushaka tugiye gukoreza muri Citadel masaha 72 ubwo ni minsi 3. I know you like to play things by the book. Ndabizi ukunda kugendera ku mategeko. Ariko ahantu ugiye they don't exactly like reading. Hari ubwo bazi gusoma ibyanditse mu mategeko n'abitabo bazi. Ndabyumvishe. Wiconge Abi. Umugore gagiye gukora iperereza ku cyatumye umugabo we n'umwana bapfa. Abo bamwohereje ngo ntabwo bagendera ku mategeko. Leta sasa nyinshi usanga zigira ngo icyitwa Black Site ari naryo zina rya filime yacu. Ngo ni ahantu usanga bafungira abantu bataragiye mu nkiko babagize bana binyine bakabafungira ahantu bahita muri ndabyemeye. Hari ibirindiro by'ibanga Abi mu bitayu bwa Jordania ibiro byitwa Citadel. Inshingano zone gukora iperereza mu bihugu bitanu birenze bikora bivuga ururimi rw'icyongereza babyita ngo ni amaso 5 y'Amerika harimo Australia, New Zealand,
Canada na Amerika. Ibihugu bitanu bifatanije gereza imwe kugira ngo bijye bihana amakuru. Ndetse nanone ahantu hagariwe na Israeli bazi nka Mossad, ikigo cy'ubutasi cy'abanya-Israeli nacyo gikorana nabo. Bimeze biti Katorori ni ikigo kibanga bakita Citadel, kiba mu butayu bwa Yorodaniya. Urakibona ariko ikigo gihuriweho n'ibihugu bigera muri bitanu: Israeli, New Zealand, Canada, Amerika. Niho bafungira abantu bahita black site. Ni ahantu bafata umugizi wa nabi bakamujyana bakamubika ku buryo utazi ngo uyu muntu ngo yafashwe n'amategeko ngo yarafunzwe ngajyanwa muri gereza. Nanone ahantu kugira ngo tubashe gukusanya amakuru neza tuwafungira nanone abagizi ba nabi bakasha mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tubakuramo amakuru. Ibaza ahantu bafungira n'ababyeyi babo ntibaba bahazi n'igihugu. Ni ahantu h'ibanga bahita muri ndabyemewe bakujyanayo mu gitondo bagukuramo inzara nimugoroba amenyo. Iki ni icyahura cyemera tu ugatanga n'andi makuru. Harimo na gereza n'ibiro by'ibanga. Aho hantu bahita ngo iki bahita black site. Iyo uri umugizi wa nabi bakakujyana umenya ko kakubayeho. Ubundi umugizi wa nabi bamujyana ngo zahe bakamukatira mu rukiko. Aho hantu tuba tuza aho uri ariko numva umuntu ngo yaburiwe irengero muri Amerika abari kuri black site zabo bakujyana muri ndabyemeye niyo bashatse babona nta kamaro ufite bagukura mu nzira. Ni ibiro bya Amerika fatanije n'abandi nkabo. Katorori umugore niho bamwohereje kujya gukorera. Hashize amezi 10 umugabo wapfuye. Ese Farhan ntago ari kugushuka? Nabonye amadokima agaragaza ibyo avuga ko ari byo. Tuba turikije na Gary Cyrus gusa. Subject 994 kangahe? Reka twongere tugerageze ibintu Farhan. Ese haca tigeze kubwira ngo ninde wabatumye guturitsa aho hantu muri Istanbul? Istanbul ni umugabo yapfiriye amaze amezi 10 mu butayu akora iperereza. Ese CIA niyo yakubwiye ngo uzushaka no makuru Farhan? Ibyiturika ryabaye muri Istanbul ntacyo ndizi. Ngiye nkora business yo kugaburira famille yanjye gusa. Ngiye bamuje n'umuntu wari uhagarariye Kaizaga ko Farhan biravuga ko nawe abantu bagukorera aribo bajyanye ibyo bisasu. Turahaturitse umugore akomeje gukora iperereza. Ahari wabona ari ofisi yabiri muri Ankara ubundi ni muri Turkiya. Sibyo ra? Ese kuba nifitiye akazi nkora ubwo biravuga ngo abantu bose bapfuye ninjye wabishe? Ni ikigo bari kuhata ibibazo. Umukobwa no bikomeje kumucanga ashize amezi 10 abantu bapfuye byamucanze. Iperereza rarikomeje. Maze amezi 10 ari gushaka kumenya ninde waturikije muri Istanbul. Rebe bayibereye hano mu kazi ari gukora mu butayu kureba hano inyuma. Aho akorera hose ifoto y'umugabo n'umwana ibiri hano. Barapfuye. Katorori iyi foto y'umugabo we n'umwana byebe byarabaturikije amaze amezi 10 muri bwa butayu kuri ya black site. Abari ibyebe none barabitotoza umva nk'imiziki bari kubyumvisha. Byumvisha imiziki isubiramo itajya. Ntago wariye. Uburyo hano bikora biroroshye. Kuma ufungiye witume hano igihe cyo kurya nikigera urye. Nuko ngo bugufungira ni huguma ukayi byose. Farhan ugomba kurya. Iki bitwa Farhan. Iki cyo bari gukora iperereza kuri rya Turika. Iryabaye ibiryo by'abari bajugunyira. Yigaragambije yanze kurya. Barabimutamika ku ngufu. Hano nabikine. Kinari nta mategeko abo. Yaruwashe ni Abi. Yitwa Abi. Usanga ari Abigail yaragahini. Mozera mumena imbavu. Mila. Kitwa Mila. Mila. Soka. Rebe. What the hell is going on in there? Nibice mbere mu hari yanze kurya
I'm encouraging him. ndageraga kumutera agakuraje kugira ngo aricyo kigoryi But you're not. All right, you're an employee of the CIA. uri umukozi wa CIA ntabwo ukiri muri bato ya mbere Book. njye ndashaka kutugendera ku mategeko tugendera ku mategeko okay kutakubita imfungo hano nta mategeko abari kubabwiye umugore natangiye kuzana amategeko ushaka iki Want me to write you up and send your ass home? Is that what you're uragira ngo nandike urwandiko rw'uko witwara nawe bakwirukane Would appreciate. ibyo bintu nabigushimira ubikoze While you're up there drinking your tea and eating your cake, you try to. wajya ukanywa icyayi cyawe ukarya keke zawe ibibera hano ukabyirengagiza You know. You Let me see. know, coincidence. Every time you grace us with your presence, these motherfuckers start getting a chance. urakeka ko ari ibintu byoroshye kuba bakohereza hano ngo uze utuyobore aribwo imfungwa zatangiye kwigaragambya ubundi n'ibyabagaho twarazivunaga I've never ordered that. ibyo ntabwo ari icyo wabitegetse Expected. No. I expect better. reka nizere ko bizagenda neza kurushaho Fucking analysts. fake analyst abaginga b'abanalist ibi ni umuntu n'insesenguzi wa CIA araza akiga ku kibazo uko cyagenze agaperereza akagera gute cyagiye kimututse hano abaginga batwoherezamo ngo ni abasesenga Get him some water. muzanira amazi uyu mugore ngo kuva yaza imfungo sigaye zigaragambya zigize nk'aho ari mu rugo zabonye mama Acts of mercy in a torture chamber. I'm the only friend you have right now. ni njye nshuti yonyine ufite hano That company you told us about in ya kampani watubwiye ikorera muri Ankara ubwo ni Turkiya Enterprises, Kezagan Enterprise Fertilizers, ngo wabagurishaga ifumbire out that they're a major supplier for a terrorist organization. twasanze iyo kampani yo yateraga inkunga agatsiko k'ibyebe I'm a businessman. njye ndi umucuruzi ariko I buy and I sell from whoever wants to trade with. ndagura nkagurisha ku muntu wese wifuza kungurira 3 weeks now. hashize ibyumweru bitatu mumfungiye hano I know. nababwiye ibyo nzi You've given me a few breadcrumbs. umva fara nta kintu urambwira Horseshit. ukomeza kumbwira ibintu bivangavanze In our last interview, you mentioned Hatchet. muri televiziyo twakoranye ubushize wambwiye witwa Hatchet Hatchet umuzi iki I want you to identify him for me. Hatchet mbwira meza ate umve This guy? ese Hatchet n'uyu ni ifoto y'igisaza Hatchet Or is it this one? Hatchet ubundi bivuga agashoka Hatchet ni indi n'uyu All I know for sure is you don't want to meet that sadistic man. icyo nzi cyo ntabwo wifuza guhura n'uwo mugabo wishimira kubabaza abandi witwa Hatchet cyangwa guhura nawe My contact purely for business. njyewe muntu bamuje nawe bamuhuza n'abakozi bankoreraga ari bizinesi Probably has unfinished business. ikigaragara afite na bizinesi itararangira muri Ankara uwo mugabo bita ngo ni Hatchet n'umuntu bamwita gashoka bwa bushoka bunini bwa Hatchet gashoka ninde gashoka pana umwe wa Ivani cyo muri Amerika cya defocus iki niki wapi uyu mundi ngo gashoka uyaje kwandika ati ashobora kuba ari ikindi gitero kigiye kuba muri Turkiya cyangwa se muri Ankara message yohereje akurikije amakuru yahawe n'uriya mugabo tugana ku cyiciro gikuru cya CIA kibarangire ahitwa Virginia bebe Ankara hari amakuru yoherejweyo bano barandika baryamira amajanja Hatchet muri Ankara ashobora kuba agiye kuhagira guhagaba igitero ni filime bite bebe nabonye amadokima agaragaza ya kampani Kayizagani ko yakoranaga n'abantu muri Istanbul na ya restaurant nayihabonye iyi restaurant ni nziza sheri ntugire ikibazo harabura ibyumweru bike kano kazi banyurije muri Istanbul kakaba karangiye abi ndagukunda ni amajwi y'umugabo yajyaga amwoherereza kera Rashid wants you in the rec room. It sounded urgent. In the Rashid araguhamagaye mu cyumba ngo birihutirwe That's what he said. sinzi tungo baragushaka byihutirwa avayo For the record, I'm going to miss having you around. I'm gonna miss you too. ewana tuzagukumbura natwe tuzagukumbura Can handle those boys. bano bahungu nzabayobora nzabitaho uyu mukobwa gushaka kugenda ashaka kuva hano ni abi Nope, nothing so far. bagiye kohereza drone ijya guturitsa hano se nta makuru turamenye baramuhamagaye kumbe hakore no abaginga bafite keke nzanye na abi nona kumbe ni surprise ni sabukuru ye ese mwazantunguye kejo bundi nzavuka koko So, no niko emergency. Well, apart from all the siko narakata keke the free world, all that stuff. bari hano What is that? That is a byo ni biki iki ni igikorwa cy'ubuhanzi thing in DC. iyi ni inyubako iri muri Washington DC ngira keke buriya bari kwegeranya na White House kumbe wapi nicyo wayikuze Hey, cut the guy. ni ahantu bibera Put a train mu killer butayu assignment. You get what you pay for. do You love it? Thank you. urayikunze
It's a very sweet gesture. kano ni akajeste keza muba munkoreye pe ni sawa abakorana nawe The cake. muryoherwe na keke si ngombwa rega ngo keke nawe uba uyirye cyangwa uyikate Did you have something to do with this? niwe wateguye ino surprise Some kind of a Santa. bano bahungu bashaka kukunezeza oya ndavuga ibyo kunyohereza muri Washington ngo mve hano mu nsubize oya Come on, Abby, you know me better than that. oya urabizi ibyo sinabikora uyu mukobwa bagiye kumusubiza Washington hano mu butayu akazi barabona Nothing I could do. iminsi ye yarangiye kandi we yifuza kuguma hano ntabwo ndarangiza Gotcha this. nagukubiniye icupa hano rya United Gin This is the bottle. iri ni rya cupa Mine and I gave njye n'umugabo wanjye twigeze kuguha umugabo watarapfa You know I'm not much I of know, a... a big drinker. ya ndabizi ntabwo uri umunywi wa hatari bamuhaye icupa araribika nawe aribasubije rebe bino bisobanuye byinshi I'm gonna finish my rounds. reka mbanze ndangize ibyo nari ndimo Anyone touches this? hakiri umuntu ubara ku icupa rya United Gin miya cyane cyane wowe oya Okay. uraryishyura rebe arisiga hano ni ugusiga utanze gasopo nka cyagabi cyo kubikeri ntabwo wasiga ahantu inzoga sorry ntabwo wasiga ahantu icupa yaryo cyo kunywa ngo urisange tugaruke muri Ankara muri Turukiya iyo filime umujyi urabona ukuntu umeze wagira ni Kigali Gatsata kumbe muri Turukiya hari abariyo tayari wibuke bari batubwiye atera icyo cyitwa hacheti gishobora kuba kigiye kugabanya gatero barakwereka muri Turukiya hari abariyo bana bazamuka gutyo bimeze bite basirikare b'igihugu cya Turukiya kugira no hari umurambo ni filime komeza imbere yeah komeza imbere turundu wa kabiri wapfuye bamushombye uruntu mushisha karamu komeza imbere yeah I'll take point. Freeze, hands up! yeah Translator! musamuzi avayo Ben hiçbir şey bilmiyorum. ujya vuga ikirimi ntumva Report, take lead. bakomeza imbere Don't flank, I got middle. rebe haro basanze hagaze hano Put your hands up! amaboko hejuru aho tuyareba hari ikigabo basanze gihagaze cyane ikanga Nice! shyira icyuma hasi Drop the fucking knife! jugunya icyo cyuma hasi hari abarakurasa mugabo ashyira hasi icyuma uyu mugabo ni inde Delta to HQ. Delta to HQ igipimo turagifite Traction to Citadel. tugiye kwita tukijyana Citadel ni yagerese iri mu butayu igipimo ngo baragifite bakijyanye Citadel Citadel 5779 turasaba uburenganzira bwo kuba twaparika Receiving. We weren't informed of your arrival. nta makuru bari baduhaye ko muri buze guparika hano muri bande Juliet 777 Delta respond Charlie, this is Watchman 1. Iko Charlie ni Watchman 1 Yankee 87 Charlie, request granted. Clearance? turabemereye mu pariki Hatchet turamufashe turamuzi afise Hatchet hamagara Abi Watchman 2. reka tubabwire ko ya nyamaswa nitwashaka bayifashe Special ops. They're bringing in Hatchet. dufite special ops bazanye Hatchet How do you know it's him? ubizi gute kariwe Looks like. He fits the profile exactly. ntabwo tuzi ukuntu asa ariko dukurikije amakuru ukuntu akoramo neza niwe bafatiye muri Ankara bamuzanyana turamufite Abi Hatchet niwe bakika ko yaturikije ahantu umugabo w'uyu mugore yarari uyu munsi yagombaga gutaha agasubira muri Amerika yari amaze igihe yiguha Hatchet none Hatchet arafashwa arazanywe kuri ya gereza nakubwiye ngo harabagizi bane bo ku rwego rwo hejuru iyo babafashe ntago bajyana mu nkiko kubaburanisha ngo iki n'icyo ya bamuzana muri ndabyemeye bakamukoma akabanza akanavuga n'ibindi byinshi yateganyaga kuzakora Put $50 on it. umva ngenda sheta senkani rebe The chaplain, risking God's wrath by gambling. All right, Moses. Let's see if you can split the Red Sea. Lord's on my side. rebe Lord's on my side. Can you move, please? Cool. I'm just, it's all right. bana bari gukina biyari bibera mu butayu nta kindi bakora Wow, that was hard to miss that pocket. You're shooting like a grandma. You okay, Abby? meze neza Abi Hatchet's been captured. Hatchet yafashwe
They're transferring him here. bari kumwohereza hano. Hey, Rebe. Abby, twaganira. Let me interview Farhan just once. Reka ngenge nkoresha interview Hatchet nako Farhan bwa nyuma. What does it matter to you? You're leaving. Nubundi we ntacyo bivuze ugiye kuvana ukindi. Have responsibilities here. Inshingano ugiye kuzisigarana. Umva. I get it. You want to take down the people. Ndabizi bari abantu bashaka kubashyira hasi. I want to protect those who are still alive. Gusa ngenda cyashaka kurinda bari bazima basigare bazima. That cat is up to his neck in this. Give me the raw intel. I have people on the ground who can investigate it. We mama kuru mfite abantu bari kuri tele tubahaye makuru wakuye muri Farhan. I don't like the way Mossad investigates. Kubwisha kuri abantu ba Mossad sinkunda ukuntu mukora iperereza uyu umunya-Israel bakorana. Sinkunda ukuntu mukora iperereza Mossad ni uko mva CIA yari Amerika cyari bari y'u Rwanda. This is a Five Eyes site and your country's not invited. You got a problem with that? Take it up with your pal Rashid. He's the head of operations, not me. Vugana na Rashid ni ukuri operation ntago ari nge. Yacaho. I don't know any details. Na zindi detail na zimwe nzi kuri ibyo bitaro byaturitse. This many times. Bino twabiganira inshuro nyinshi. That company you told us about. Ira company watubwiye. Kaizagan Enterprises. Kaizagan Enterprise iri muri Ankara. Hatchet's been captured there. Hatchet niho bamufatiye muri iyo company. You better hope it is a... Nizere ko umuntu mwafasha atari we, atari Hatchet. They are not bringing him here right now. Nizere ko kandi Hatchet mutamuzanye hano. I heard a Hatchet. Bwa mbere numva Hatchet. 3 station agents. Namwumvishe ngo aba agent bacu batatu yishe abicira muri dushambe. Faces peel back. None ngafite ukuntu bakata isura ngakayiharura akayikuraho. Bose murabizi ko umuntu ashari we. Baravuze ngo uwo mugabo kandi akoresha icyuma gusa akamara abantu. Yikase. Handmade in Sochi. Mugabo ngo ni indwanyuje. Supposedly the blade has a signature, you know, like a gun barrel. Uwo musore kandi ngicyo cyuma akoresha ngo kirakamenyetso kameze nk'imbunda. Mossad natwe twigeze kumuhiga. Yakoranaga n'abantu bo muri Iran ngo bari bashaka impindura batwara. Ejo mukumva ngo yabaye umunya Saudi Arabia ubundi umunya Libya. Mbega hora ahantu hose ntabwo mwamenye uwo ari we. Mu gihe burayo twamwitaga Shedimu uwo mugabo. Bisobanuye dayimoni. Baravuga ngo iyo amaze kwica abantu ngo ntabwo yamaze kwica abantu ajya koga yoga amaraso y'abantu yishe. Mana izo ni inkuru z'imizimu bajyaga babeshya wana nta muntu umeze gutyo. Gatori urebe uwo bazanye baramutinya abantu bose ngo yitwa umuzimu. ETA? Touchdown in 10 clicks. Yeah. Katururi. 10 clicks away. Kuri Citadel tumaze kuhagera over. Shit. HQ, I received a directive. Edikota tumaze kuhagera over. Urebe. Kibara kizi ubutaye ahantu gereziri. Ureba hana Amerika ijya gufungira. Yankee Juliet 77 Delta. Drawbridge will be lowered. Over. ETA 7. Bahageze. Team Alpha hari abatwinjiriye. Mwitegure kujya kubafata mu hekare yo mu binjise kujya kubitegura nyene no gufata intwaro na nubwo abiziye ubugenzi bo baje ubwo babahamagaye bana bafata intwaro turi muri Citadel. Shakawa. Yeah, man, I'd love some. Mani wabo nkoreye umuti. Tege yashe. Maze kwinjira mu butayu. Hey. Turi butebe cyo gufungira bwa Yorodaniya. Mwese mube tayari icyo basanye ni cyo mu rwego rwo hejuru cyane. Bamwe bamwita ngo ni daimon abo muri Israel. Abandi mwese musubire kuri station zanyu. Ntago nizera ko dufunze ikibe tutazi isura yacu. Nibaze bafunze umuntu ariko ntibari bazi ngo ninde. Isura ye ntibari bayizi. Nukumva ngo habaho umuntu witwa Rock ntimuzi isura yanjye. Arabaho ngo njya nohereza bakajya hirya no hino ariko barayasinge. Isura yanjye nta muntu yizi. Hey. What are the chances? 3 days before you ship out. Haburi minsi 3 nguvu yanongera utahe ikiye wise ugifata. Ikiye nicyo yahigaga. Rebe. Hey. We. You got this. Bino biragenda neza humura. Urabifite. Uyafite ishyushye ikiye cyaturikije abantu agapfira umugabo we n'umwana baracizanye.
Yeah. Dore ngicyo bakuzana bagufunze n'amaso ku buryo utazamenya aho bakujyanye. Basore murakaza neza. Captain David Palo, Rashid Nassar ni ukuri operation. Uyu nawe ni wa CIA yitwa Abi. Uyu yitwa Tessa ni ugiye kuba translator wacu umusobanuzi. Yes, you're training at Quantico a million years ago. Murasire ngisenge n'uyu mugore twahuriye Quantico ubundi nibo batoreza abasirikare ba CIA. Atu twahuriye Quantico imyaka myinshi ishize uyu mugore baraziranye. Uyu sobanura uje n'uyu mugore hano Abi ko baraziranye Quantico kuyifunze ubwo no bahuri. Iyo umvisha abanyamerika bati twahuriye Quantico ni nkuko wakumva umuntu navuga ngo uriya twari kumwiga ko igako arya so habera iki n'ikifunzo. Bintu nk'ibyo. Yo twari kore ariko simba mpibuka neza kubera narikoze cye. Orders are written and approved by language. This is unbelievable. I can't approve this. We're authorized to handle the asset here. We have national. Umva ntago twabemera mwagomba kumudusigira n'umuketa mugenda. Undisclosed friendly. Bira ni biki? Right. Well, it's 3 hours by chopper from Ankara, so and be in contravention of our international responsibilities. Para bari kuganira sinzi. Done with the place. Hano harukuru mwakoze ni byiza. Maze igihe kingana cy'amezi 10. Wise choice. Ngwaye iminota 40 yonyine. Need word. I could not handle that. I like the simplicity. Uyafayo asamenye ko bari abatonganaga bazanye ikiyebe n'uyu. What's going on? Yo kibe cyambere. Captain Palau asked for 45 minutes alone with the prisoner. Captain Palau nsabye iminota 45 ari guha interview kira cyebazanye nta kamera nta namajwi byose babikubye. Ntabwo bishoboka Rashid. Nta kintu nakora. Kutuvuga ngo nta kintu wakora. Uyu ni umugabo wa mbere ku isi muri cyane. Nta n'umuntu umuzi nk'uko muzi. Icyo cyumba nkwiye kuba nyirimo. Iryo ni itegeko ryaturutse hejuru. Abo baginga barakijyaho. Ubu hejuru. Abo mbare nanjye byamvuye mu ntoki ubu. Uzanye ikihe baravuze ngo mu minota 45. Team izanye ikihe. Bagikoresha interview bakibaza. Una amategeko aturutse mukuru kandi ngo kamera bazikureho n'amajwi byose. Isano. Nibe ni biki? Tandukanya amaguru wa muginga. Uyajana bamwimye kirakibe. Yashaka kuba ari ugihata ibibazo. Ngo bagiye kubanza avugane na bari abamusanye. Captain Palau. Katorori. Uyashira amajwi. Could sound a video to the interrogation room. From now until 0045 hours. No permanent record, no remote access by any. Mugiye kureka kira cyumba giye gukoreramo nta kuba recordinga amategeko nta kurikiza bagiye kureka kura amashono amajwi. Bikore. Itegeko ryatanzwe. Rebe. Bano barabanza bamanika umugozi nabazanye iki. Wabonye ariko bakizana iki batangiye kumanika imigozi bagira ngo bagiye kucica. Niko bakora. Captain's gonna take real good care of you. Nugira ikibazo Hatchet, Captain araza kukwitaho. Hatchet ni gashoka. Yeah. You just won the big one. Kubita amapingu dore ukuntu bakizirika ko bakita ngo idayimoni ikigabo. This guy's never gonna see the light of day again. Uyu musore se tumukoro kino kimutwikire ntago dushaka zongera kubona urumuri na rimwe. Baragutwikira bakakubaza utwikiriye. Ngo ku buryo utazongera kubona urumuri. Baragutoteza no kuri Black Site. Ntago ufungiye muri gereza izwi ngo hari abantu bakubona bazatanga n'amakuru kufashwe nabi. Iyi ni Black Site bagukoresha icyo bashaka. Bano bakinga binjye n'aba cowboys mwana. Captain nguyu. Ubu nuwawe. Chibi. Rebe. You got a handsome face, anyone tell you? Ufite agasura keza bigeze babikubwira. Just perfect. No nutwo twanwa twenda gusa nk'umweru turakubereye. Hey, you know, you're not what I expect. Ariko ndabona utari icyo twatekara kuri cyo. No one really knows where you're from or who you really work. Nta muntu uzoturuka ukorera FSB. Ese ukorera FSB? Ukora abanyasiriya? FSB ubwo n'abarusiya ni ikigo cy'ubutasi cy'uburusiya. Ariko uyu mugabo nacyongereza zura mukobwa ari gusemura. Barakubita. Uyu musobanuzi akora kimwe na Rock. I buried friends because of you. So, nashinguye inshuti zanjye nyinshi kubera we wazishe. You probably think you know how this is going. Kandi muri gutekereza kuzi iki kiye kuba. I ask a few questions, you stone. Ndakubaza utubazo duke wanga gusubiza. Hand you back, but that's not. Muvunagure. Nukuri gutekereza. I got 40 minutes to make things nice and personal. Mfite iminota 40 yo kugwata ibibazo tubigenza neza bikagenda gake gake nge nawe.
Let's get the party started. reka dutangire ikirori ariko ubundi. Are you the operative known as Hatchet? Ese niwe muntu bita Hatchet, operative witwa Hatchet. Gashoka. Farsi or Russian? Mubaze mu gifarisi, umaze mu kirusiya no mu cyarabu twumve nimba ibyo mvuza byumva. Oya avuga mu gifarisi, abifaza mu cyarabu, avuga indimi zose uyu mukobwa. Ongera umubaze. Bari gupfa kuvuga indimi nyinshi zitandukanye barebe nimba ari no mu kirusiya. Kind of frustrating. Muki ngari kumbangamira. Ntaravuga ijambo rimwe ntibazi n'ururimi yumva. Niyo mpamvu bazanye umuntu uvuga indimi nyinshi kugira ngo agende avuga. Ninde wategetse ngo baturitse muri Istanbul? Was it the field agents in Altanf? Ninde wakohereje? Ni field agent bita Altanf? Hatch talk. Gashoka avuga. Confession would be nice. Kwicuza icyaha biraza kuba ari byiza. Nothing. It's the same thing in my book. Uriya aracyavuga indimi zose zibaho kugira ngo uyu mugabo bumve nimba ari ururimi yumva. Baby. Okay. Your choice. Hang him up. Mumumanike nyagasani. Nakubwiye ngo hano hari ibyo bitajya bigera muri gereza. Bagukubita kuri black site, hano bita kuri black site ubundi cyebe gifashwe barabitangaza amakuru ngo ari cyebe runaka cyafashwe gifungiye bamu manitse mu kagozi. Iyo batubura hari ibyo bifungwa ni mubimenye. Cyo muri Amerika ni mubimenye. Babiri black site. Kigabo. Hey. Gabo hari abakumanika mu mugozi ugapfa wicaye ku gatebo umugabo arasamba hano ni ibi bibera black site. Uravuga noneho uravuga. Talk to me. Bagabo barakwicaraho yatangira kuvamo bakongera bakakusura bakongera bakakwica. Ninde wategetse ngo muri Istanbul bahaturitse? To me. Vugisha. Who decides whether you live or die? Ninjye uhitamo nimba upfa cyangwa ubaho. Umugabo yashitse wagira ngo nta n'ururimi rumwe na rumwe ku isi rubaho yumva. Hatchet. Sasu ya jano. Ahari ari guhatirwa ibibazo twumvisha amasasu. Mwerekera ya off ahari ari guhatirwa ibibazo ngo bumvishe amasasu ari gukubita. Katururi. Hantu bari guhatira iki? Bigenze bite? Subizaho kamera. Wabona bari kurasa amasasu ya pirate kugira ngo mutere ubwoba. Ntago abantu nka bari abagendana amasasu ya pirate. Shyiraho kamera turebe ni ibiki. Subize kamera muri kiriya cyumba. Try camera 2. Gerageza kamera kabiri. Baby. Camera 2 also covered. Kamera kabiri nayo bayifunze. Kamera zafuye bari kumva amajwi n'urusaku. Mwese abasirikare muri mwana umenye ko tugize ikibazo. Dukeneye umusada wo bahatira ibibazo over. Mugube muri position zanyu. Katuri bari abaririkira. Hey. Aho bahatira ibibazo karabaye. Bavayo. Icyo bari bazanye wumvisha amasasa turi ko bari nimba bakishe. Bavayo. Briggs, get the gurney. Briggs, mukingure. If anyone gets past me, you're authorized to fire. Rebe. Breach. Yeah. Mohammed. In 3, 2, Gatatu. 1. Rebe. Put your fucking hands up! Hands up! Maboko hejuru tuyareba kugera no. Hari abapfuye, hari abarashwe. Nyagasani. Are you okay? Bisa neza. Nyagasani. Itabazana akagare. Kapiteni bamwihutane kumuvura. Are you okay? Turashize. Me in the interview room down the hall. Okay. I need to know everything. Weapon safe. Bahita bamutwara. Bari abashinzwe umutekano. Bamwe bazanye ikiyebe Katururi. Kapiteni Paul uri guhatubaza ikiyebe. Nimba bimugendekeye bite? Kapiteni Paul nimba bimugendekeye bite? Yagiye guhatubaza ikiyebe. Bigenze bite? Hey. Mugende mubwire Mira. Katururi. Gatatu kabiri bamutekano. Wahita zarakinga. Wa musirikare. Nyo. Arakinga. Maze gukinga. Gufatira gaspray hano. Arabanza apuriza kuri kamera kuriho amashusho. Agufatira icyuma. Nawe ndebere. Twatwuma two kwa muganga tuba dutyaye kubi. Cyakireke mama we uyu muganga bamwita umuzimu rimwe kubaganga yakiranye ngoto bayita babiri kuri kirana cyihuse tugwe Hatchet Gashoka. Hey Nyagasani kicebe ntabwo gisanzwe kiri hano bimeze bite ko byagenze yasi. Hey. Hey. Bise biti.
urebe filime tagico kiza kuri uyu kuba kimenyereye ngo kwica abantu ngo cyarangiza kigakaraba amaraso yabo baragikabiriza bakita haceti n'ikivuga ko filime yatangira n'ikirafuka kimukuraho urufunguzo ntabwo uri buze kuvana uri muzima ibyo kugenda se ubundi ninde wabivuze wa mugabo azi icyongereza neza cyane baramubwiye ngo ntabwo uri vana uri muzima ati ibyo kugenda ninde wabivuze ko njye naje kuguma hano kahubwo nabaziye mama we izi black site no mwagiye mufungira bene wacu reka nze mbereke kibati ibyo kugenda ninde wabivuze igihe bahere bakibaza mu cyongereza bazanye n'abasemuzi icyongereza aracyumva neza cyane aranakivuga Captain Palau was able to get shot off before bisa nkaho Captain Palau warashwe mbere haceta itacika na kwa haceta itapfa shuga ngo yapfuye Something's not right. hari ikintu kitameze neza hano uyareba uri hano Shit. Sike Secure level 1, Yuri. muri de kuri level 1 uri ngo tujyana urebe ngwino tujyana umukobwa aribonye buna ko hano hashobora kuba ikibazo wo bakeye ngo ni ikibe cyapfuye ntago ari cyo cyapfuye ahubwo ikibe kiri kwikatisa mu karisi kuma kijukunya hasi ndabafite bano kugera n'ikibe cyabishikari bamwita umuzimu mu cyara bo ngo bamwita Shadimu Rashidi mana yanjye Rashidi ni upfuye mbere baherekera bifuza gufunga iki cyebe noneho bagifungiye dore bibaye uriya ntago ari buri cyebe wifuza gufunga bya bintu bivugisha ngo uriya muginga nimufata ari igihe umuntu iyo umufasha ari bwumenya kadafatika Rashidi wipfa leta ya Amerika yaherekera ngo yifuza uyu mugore niwe wahoze abyifuza cyane gukirakinga mu ningi fata none hagifatiye do sagifashe kigabo ntago gisanzwe yugasani haba ibyebe bitegura none barakibwiye ati ntago uri bucike hano ati ariko ninde wavuze ibintu byo gucika mva hano njye ni filime yo I'm sorry, Abby, but we don't have a lot of time. umbabare Abby ntago dufite igihe kinini You are now in charge. ubu ngubu ni wowe uyoboye You are in charge. We need a plan. ni wowe uyoboye dukeneye umupango icyo turi bukore Watchtower. Do you have eyes on level 3? Watchtower, speak to me. Watchtower mumvugishe wapi kamera zose nago ziriho Let's go. tugende Hatchets on the loose, lockdown control. hey Mia, do you copy? Mia uri kunyumva Mia! rebe Mia? Mia Mia? hey Mia? Mia ni kagakobwa Oh my god. Mia? Mia Zona. I'm locking us down. do kigabo ngiki hey black site yabo kiri kwikati shyiramo password Trent, lockdown, authorized. Officer Trent, lockdown authorized. Down, protocol, initiate. Inyubako yose irabanza irifunga. Executing, Citadel, lockdown. Inyubako yose barayifunze kira cyebe kitanabacika. Kumbe nacyo kivugiye ko nta gahunda gifite yo kugenda. External access sealed. Rebe. Mane kubera ikinzu yose bayifunze. Kubera kugana n'icyebe cyabaziye. Ikinzu yose bayifunze. Kivayo! Nimwe! Cyangwe! Kirica! Mwese amenye ko ari umugizi wa nawe ufite intwaro kandi mubi cyane. Muryamira amajanja. Umugabo icyo yakoze yabanje afungura imiryango yose. Iyamo hano. Nangisha kure y'inyundo. Ibyebe byose arabifunguriye byari bifungiye hano. Hano hantu kandi hafungirwa abantu babi. Abby. Abby.
Someone's releasing the detainees. hari umuntu urekuye imfungwa zacu zose. Dore block ya detainee irafunguye. Alarm, detainees, bro. All guards to detainee block. We need it. Abarinzi mwese mujye kuri block y'imfungwa barazifunguriye off za mfungwa zose byabye bifungiye. Nta muntu muzima ufungiye hano. Detainees out of the box. Break with me. Wesley Jordan. Urebe. Yo. I'm calling HQ. Ngiye guhamagara kuri headquarter. Ku cyicaro gikuru ababwire. Uri cyicaro gikuru cy'Agasobanuye mu Rwanda naga. Guhamagara wapi? The wires are fried. Insinga zose zacitse. No external comms. Ubu nta kongera guhamagara hanze. No external comms. Hey, nta communication zijya hanze hari. Bafunze. Babiciye. Nta gutabaza. Fuck, where's the book? We need comms. Dukeneye guhamagara. Tugeze hano kubitabanza rebe ubundi buryo iyo byanze bashobora gukoresha bakaba bahamagara. Rebe. Be film. Susamo hano. Lost. Countdown initiated. Guhamagara byanze. Kuba abigiye kumanuka hasi biva ku isaha bimanuka. Countdown to what? Iriya saha yo kubara bimanuka ni ibiki? We can't restore comms in the next hour. Itumano ridasubiraho mu isaha imwe. Barohereza drone zituritse hano hantu twese turi leta ya Amerika. Umva leta ukuntu ikora ariko. Mu gihe itumano rivuye mu gihe kingana nk'isaha. Ni mu rwego rw'umutekano hano. Kuko hano hantu hari amakuru ahambaye cyane. Itumano mu gihe rivuyeho leta ya Amerika kubera zino black site ziba zitemewe n'imiryango mpuzamahanga n'abandi ni gereza ziba zitemewe. Iyo hashize isaha itumano ryavuye mutari gukominikana leta ya Amerika yohereza drone ikazi igaturitsa hano hantu barimo mwese batabitayeho mu gapfa kugira ngo atazagira amakuru ibera hano asohoka hanze. Fungo zitangiye kwigaragambya musubiremo indani. Kibe kiri kubakerereza n'inyundo kizano. Hey, kikibe bisa nkaho cyaje hano gifite gahunda. Gifite gahunda. Hey, fungo zarakubiswe bazisubiza isheni. Yeah. Do. Ndakurasa. Kurasa wa mugingo isubiramo indani. Subizamo imfungwa. Ari kubakerereza ni kibe kiri kubakerereza cyabateze. Fungwa. Ano, wanga gusubira muri kasho bakura amenyo. Do. Mwese hasi mwabaginga. Kikizano mashanyarazi. Kirayashwanya gusa. Hey. Sky. Nindukubye amatara. Film. B7 clear. Clear. All good. Hano ni sawa. Kikubye amatara. Hey. Hano arwasha fuka ikirimi numva yibeshya hood. I'll put a fucking hole in you. Ndakurasa. Fire. Arabara kwica. Uyu ni mira nta mikino afite. That's right, motherfuckers. Iyo barashumwa abandi nibwo babona ko bya bintu biri seri. Kibe kiri kubumva. Kirashaka iki? Yeah, hey. Get down! Jesus Christ, what are you doing? No more. Look, Akim, I don't want to hurt you, okay? Just relax, mate, and stay down. Okay, my friend. Lunatic. Okay, no more, please. Rebe. Yo. Hey, kill them all. Come on, man, we can. Urebe. Jordan. Jordan. Hey. Yo. Tessa, level 3. Jya kuri level ya gatatu. Rebe. Zano. Basiwe. Yo. I'll check Bravo. Okay.
hell or what the fuck? Yeah, don't ask. Did you see Hatchet with Farhan? Well, Hatchet was dead. Apparently not. Don't shoot me. What does Hatchet want with you? Hatchet aragushaka iki bashikora Farhan. You any more than I have. Nta kindi kintu ndi babwire kirenze icyo nababwiye. James, tell her what she needs to know. What will you do to me, huh? Murankora iki? Nubundi napfuye. Should have boarded this go fucker. Bukinga twoka bitwara mwishe kera. Wowe. You were held on base at Al-Taf for a month. Bagufungiye ahantu hitwa Al-Taf kwezi kose. Agents turned up in Syria. Bakimara kukwimura aba agent batanu bahise bapfa. Niwe hari gushaka. None ndakubaza. Hatchet aje kugutabara cyaje kukwica. Ahubwo nanjye ni mumumbonera mumumbariza ikimugenza. Cyangwa we nababona ahubwo. Kirabaseka. Ngo nimubona mumumbariza icyo nshakaho. Ngariko cyangwa we nababona. Hey! Katururi. Sicyo. Rebe. You in charge of Watchtower. I need eyes and comms. Where are you going? Server room. Ngiye muri server room ndebe ni ibiki. Rebe. Le film. Hasigaye iminota 45 nishira. Leta ya Amerika irohereza indege zituritse hano hantu. Abarimo bose bapfe. Yeah. Chaplain? What are you doing? Chaplain uri mu biki? Chaplain mugenzi wabo. Rebe, kingura no biranga. Yeah. Hano hose bahafunze. Abi. There's no sign of him. Ntabwo ndi kumubona. Ahantu henshi kandi ntabwo kamera ziri kuhafata, kamera nyinshi zagiye zivaho bari kumuhigamo hano. Rebe. Yuri, you got eyes on us yet? Twebwe uri kutubona oya system iri gukamera kugeza kuri level ya 4 gusa. Kuri level ya 4. Yuri. Bagabo barubatse munsi y'ubutayu. Ntabwo ndi gukumva abi. Radio contact, it's patchy down here. Hano hantu tumano ntabwo uri kuvuga neza. Server room? Baje muri server room. Box. It's where we store all the intel. Reka tujye muri Citadel Black Box ni amakuru yose abikwa. Ya makuru y'ingenzi yose. Bakuye mu bagizi ba nabi kuko bahatiye bazo bari coding. Aya niyo makuru leta ya Amerika badashaka ajya hanze. Every backup since this place was built 10 years ago lives here. Imyaka 10 ishize kuva bakubaka hano Citadel. Amakuru yose ariho hano. As well as all of my work on the hospital bombing. Ndetse harimo n'akazi kanjye nakoze kuri bya bitaro baturikije. Abi ndi gutsubiza amashusho inyuma ndebe ibyabaye. Abona ikigabo. Ikigabo cyo cyacu kizano gishwanye guza amashanyarazi. Someone's tried to access the server from offsite. Bisa nk'ari umuntu wagerageje kwinjira muri serveri zacu. Rebe. Yeah. Rebe. Yeah. Yasubisha inyuma. Abi uri kunyumva hari amashusho yabonye uriya mukobwa uri kumwe na Abi wamusobanuza. Tessa niwe wishamiye ndasubiramo Tessa niwe wishamiye uwo muri kumwe mwitondere. I really didn't want to have to do this. Umbabare bino sinashaka kubikora umugore bitozanyije muri CIA ku ikosi nawe ni ikibi yitwa Tessa Gatururi. Hey! Bose fite ifunzo. Hey! Uyu kandi yasenye na cyakiebe. Yasenye ni kiebe. Yo. Hey! Asi. Gifunzo. Yo. Hey! Yo. Brits. Kura yimbunda. Urebe bari muri server room. Hano ni amakuru yose ari. Abi. Let me access the server and erase a few files. Reka ngere muri server nsima amakuru yose mudufiteho. Same side. Je nawe turi ku ruhande rumwe. Sasu. Je birashaka gusiba amakuru yose bafiteho hano n'ibindi byebe byose. Hano hari amakuru menshi.
iyo rebe yeah. Fire. Yeah. Hasi. Kubisa ubuginga muzana hano. The fuck happened to the translator? We had a fall. Wa musobanuzi bigenze bite? Musobanuzi waje nk'umusobanuzi nibyo bimubayeho. Muzana muri gereza. Rebe. What are you doing? Kora biki? She's a traitor. Numugambanyi. She killed Mia and yishe Mia. Nanjye ntunga imbunda ku mutwe. Usenga ko na Hatchet. Cyangwa se akabakorera Hatchet nawe akorera. Bakorera umuboss umwe. He was your friend. Etse kari inshuti yawe. Nanjye. Tell us what really happened down there. Watubwira nibiki byagiye mbere hasi. Sure what the fuck you're implying, man. Urashaka kugaragaza ikimira. Anything, I'm asking a Nta kintu ndi kugaragaza ubwo ndi kubaza ibibazo. So what do we do now? Dukora iki? Hunker down, wait for the next supply delivery? That's not an option. Why not? Once we declare a security breach, if HQ can't establish comms within 1 hour, we're deemed compromised. No kwanga tugomba gushaka ukuntu dusubiza itumanaho bitise ridasubiza itumanaho twese turapfa. Kill switch. Uravuga iki ngo turapfa? A drone erases this place. Barohereza drone isisibe hano hantu nukuzi katuritsa n'abarimo bose. Nihashira iminota 40 n'ingahe itumano ritarasubira ngo bahamagare muri Amerika. Bababwire ko hano hari mu biganza byabo. And Hatchet goes free? No, he's mine. I don't give a fuck about. Ntago twakingura hano twakinguye Hatchet yaducika. Nothing happens to her. Mwe mucunge tesa n'abacika umukobwa yanze kubasohoka hano ngo bajye gushaka itumanaho. Ngo bakinguye kira kibe cyacika kandi aragishaka. That's your plan? Kongera gufata Hatchet n'umupango wawe. And you better stay focused. Yego no mupango wanjye kandi ugume ku murongo. Or Tessa, you're the best chance we've got of getting the drop on. Kandi umva ko naramuka Jean ari we mahirwe yonyine dufite aje kureba nka Tessa cyafari hani ko wamudufatira. So far as 5 dead on our side, not on his. Umenye ko abantu batanu bamaze gupfa ku ruhande rwacu nta numwe urapfa. Not active duty servicemen. Weho uri uw'amagambo gusura umwana liste ariko twebwe turi abantu hano. You gave up your army rank when you joined. Amapete we yatanze hano yarayataye uvanwa mu gisirikare. Ubwo waziga kuba umukozi wa hano uyu umukozi. Bawo nabo barahaye amakontara baba bameze nk'abasekirite ba hano nyine ntago amakuru menshi abayasi. Gisirikare baragikuwemo bakamuzana nk'umuntu w'umunyamahane gusa uzajya ukubitagura abantu hano aribyo yishyurirwa. Rebe. Hey. Kiro kiracyarimo indani. Kiragenda gake. Nabwoba. Iki kigabo kirashaka iki? Yo. Rebe. Komeza imbere. Kiro kirashaka iki? Hey. Armory, doors, access, watchman, 1. Akurino. Aho babika intwaro. Wabanjeyo. Hey, Travis, what are you doing? I was in my quarters when the alarm. We're in lockdown. Ngeze ahantu mba nsanga mwahafunze. All right, let's grab all the C4 and after we stop. Reka dufate ibisasu byose byo bwoko bwa C4. Every hallway together. Okay. Batarajya kure bagiye aho babika intwaro. Hari uwabatanzemo. Hey. Kigabo kirabafite. Uyu mugabo bamwita dayimoni. Uburyo akoramo ni busanzwe. Hey. Maze kugeramo kare. Filime. Yeah. What the hell's going on up there? Some new clusterfuck. We need to know what the translator's hiding. Man, no musobanuzi dukwiye kumubaza amakuru. Officer Trent said, okay? Nimba ibyo office yavuze ari byo. Ngira itegeko rimwe ari ryo kuguma ndi muzima ibibazo bishe. Sinzwe byose nyereko nge nago nigeze nsinya kuza gukora misiyo z'ubwiyahuzi. Bino byebe nimba byatatse hano uyu mukobwa yari ari kumwe na kira kibe bifite n'umupango wo kuza gucika hano. Tumukangure tumubaze bari gucika hano bati.
uyu wenga itegeko agenderaho ni ukuguma ari muzima atitaye ku bindi byose kuko uko batinda Amerika yaturitse hano hantu rebe bano bumva imiziki ari kudukinisha fisha imiziki Morning, princess. waramutse igikomangomakazi Oh, you're in hell. I don't know what Abby told you. sinzi icyo Abby yakubwiye ariko yataye umutwe. Yeah, he wouldn't be the first to suggest it, but ntabwo ari wenyine ubizi ko yataye umutwe natwe tujya tubibona ariko nanone we ntabwo twamushidikanyaho ko ari umugizi wa nabi. Chaplain, you gotta keep up with us. Well, now I think I lost a bit of my hair, Nabby. Yeah, you'll lose more than that if you don't stay on your toes, mate. Cover us. Yeah. No. Oh, God, please, God, no. Release him or I'll shoot you both! No. Just wait 1 second. Wait. Buretse. Sasu. Yeah. Hey. Get up. Guhaguruka byanze. Happy. Kibikira bafite. You and me, we're gonna play a little game, okay? And the game is called. Tugiye gukina umukino witwa. You tell me how you'd get out of here. Urambwira ukuntu mwari gucika muvano. Break your fucking hand. Cyangende mvuna ikiganza cyawe. You like games? It's real simple. See, it goes like this. Ni wanga gusubiza. Ndakubaza mwari mwapanze gusohoka hano gute? We na kira kihebi. Wari bucika uyarashaka kwicikira. The answer wrong, I break your fucking hand. Wanga kunsubiza mvuna urutoki. Like this. Yewe! Araruhindukiza. Ni ibi bihabera. Black side. Should we try the little guy? Ngere tugerageze. Should we try this little pretty one here? All you gotta do is tell me how you get. We kigomba kumbwira. Do. What's your exit strategy? What's your fucking exit strategy? Mwari gucika hano mukoresheje strategy. Afuna urundi rutoki. Umugabo nta mikino afite. Imila. Komeza imbere. Yuri. Hatchet has chaplain. Yuri Hatchet afite chaplain. Ka gasore kabo ka chaplain bagafashe. What must we do? Down level 2. Moving south in your direction. Bari kuri level ya kabiri bakomeza baza over. Just lost them again. 30 minutes remaining. Stupid cameras. Eh. You shit demon. Go quarters. Fuck. Sorry, Abby. I've lost vision again. Bare Abby nanone ndungiye ndamubuze. Nameruka kumubona ari mu gace kabamo abakozi barara.
Rebe kigabo bakibuze. Yuri, he's not here. Talk to me. I'm still trying to get the system back online. Hatchet's on the move. No Chaplin. Hatchet niwe ndi kubona. Chaplin ntago bari kumwe. Hatchet ari kugenda. He's been in my room. Yarari mu cyumba cyanjye. Hano ni foto yishyize ku gitanda arayubika. Yo. Abi. Ngiye kugerageza ndebe ko nateranya igitelefone cya satellite abari cyo duhamagaza kirafuba iminota iri kubashirana. We uyu bamumenye bamuvunaguye intoki zose. Wisinzira baby. Now we gotta start on the other side. Tugiye guhera ku kindi kiganza cya mbere intoki bazindukije. Reka mvuge. Ndakumva. You want Hatchet to leave? Urashaka Hatchet asohoka akagenda? Just give Farhan. Mugeze kuri Farhan cya kibe cy'igisaza gifungiye hano. Niwe wenyine ashaka hano. Oya. I knew that bastard was withholding. Nari mbizi kura muginga hari ikintu ari guhisha. Arashaka iki kuri Farhan? You really have no idea. Kumbe ntabyuzi. You're just a contract. Bivuze ngo wari umupagasi wongo babantu bahaga kontara ngo inurinde hari nta namakuru yandi bajye baguha. Nje nawe tumeze kimwe. Rebe. Byiza. I hope they paid you up front. Reka amafaranga ya mbere bayakwishimbire yawe. Kuko hano ushobora kutaza kwasuka uri muzima ya mbere utarana yariye. Gico. Kimuvura intoki. Ngo kirakeye niba bashaka kugisohokana. Bagihuze na Farhan. Benga mu Farhan mubwira ati tubabarira ugende hasigaye iminota 21 leta ya Amerika ikazi gatwika hano hano. I'm working on it. Ndi kubikora ndi gukora igitelefone cya satellite uyu umutekinisiye wabari kugenda bihuza. Ndashaka telefone amagara direct igenda igacomekwa kuri ku munara twita duhamagara. Sinibaza ukuntu Hatchet yahuye na Tessa. Mira ndamubona muri kaburigade ka Farhan aramushaka hiki. Mira sohoye Farhan. Mira ashaka gufata Farhan akamushyira Hatchet. Mira nibici bice mbere. Abi? Kingana. What the hell did you do? Wamukoze biki? Usano. Sasu ku mutwe. Hey. Mugabo yabaye nk'umusazi urashaka kuvana ari muzima. She told me everything I need to know. Uyu mugore twaganiriye mbwira ibyo nari nkeneye kumenya. Nagomba kugira icyo mbikoraho. Uriya muntu twakekaga bwa mbere umwishita duhaye makuru. Ubu ikibazo gihari nitwe dupfa cyangwa abo bapfi. Hey. Mumene ntwaro zanyu uyu niwe fande. This is not going to happen. Tunago biri bubi. All we need to do is deliver Farhan. Icyo tugiye gukora tugiye gufata kino gisaza Farhan tugishyire Hatchet. He's gone. Hatchet avyana tugenda tumuruke ni mubi cyane. Umugabo umwe ibyo ibyamuzanye barashaka kubimuha abababarira ave hano. Mwambura iyo pistoli. Mwambura iyo pistoli. This is mutiny. Sorry, Abby. Bare Abby. You had your shot. Mahirwe wayagerageje? It takes. Touch me, fuck. No. Hand him over. Baza kumufunga. You're gonna bargain with a fucking psychopath? Urakeka ko wajya kuganira n'umusazi nkuriya mukumvikana? You'll thank me eventually. Uraza kunshimira nyuma. Umuntu aratwataga katwica. Hatchet yabashaka Farhan yari kuba yabigezeho kare ntago ari washaka. Bebe uze ngwino. Hari ikindi kintu kidasanzwe uriya muntu ashaka. See the wizard. Bamufunze.
katururi minota 16 niba batarahamagara leta ya Amerika bayibwira ati black site yanyu iracyari mu biganza byacu nimugire ikibazo leta ya Amerika irohereza abantu bazi baturitse hano Yo. Baby. Uyu gatangira kwibuka amagambo yavugaga n'akana ke. Mwana wanjye urakora icyo ngaho? Ndashaka kujya mu mazi. Ni amajwi. Okay, I got it. Okay. Come on, Mom. Hey, babe, come on, let's pick up the crabs for Audrey. Do you believe Farhan? Farhan uramwizeye? Nabonye amadokima avuga ku byo yatubwiye. Does anyone else know about this? Hari undi muntu bino bizi? Oya nta wundi ndabibwira. Okay. Send it to me. Sayo madosiye yanyoherereze. Explosive. If it gets into the wrong hands. Bino bintu bishobora kuba ari igisasu nibigira mu bukwe y'abandi bantu byohereze nge gusa. Or whoever Hatch is working for. Atura mugora kore Hatchet cyangwa se Hatchet no wakorera. Any update from Langley on my drone missile theory? Nope, nothing so far. Yatangiye kugenda kurura amakuru. Atekereza amakuru yagiye atanga kimara abo yagiye haba abayobozi be. Katari bo bashobora kuba barakoresheje bakohereza Hatchet. Iba muzana Hatchet ari. Hatchet. It's your lucky day. Munsi w'amahirwe bamuzaniye bamubwira ati tubabarira ufata iki gisaza utuvira hawo kabyara kigo bagitinye. Look, it's a simple trade, man. Urabona ko ari ubucuruzi bworoshye mwana. You take Farhan. Fata Farhan. We all get the fuck out of here. Twese tuve hano turi bazima dutahe. Rebi. Yo. Uyu aracyari guterateranya igitelefone hasiga iminota 11 mike cyane. Abi uri kunyumva? I think I have a solution. Ndakeka mfite igisubizo rwa telefone arukoze. Kimwe cya kabiri cy'igisubizo kabisa. Hey. Rebe. Sasa ukora kuri kamera abona Abi bamufunze abona Abi araziritse. Yakasani. Uyego tembu ukora telefone razi ko Abi bamufunze afandi. Hatchet. If you don't want him, I'm happy to waste him right now. Nimba utamushaka mu kwicira se nona. We doing this? Bino turabikora. Hatchet kigabo kiratuje. Chuma ku mutima. Vayo! Fatu you. Bebe. Mira. Kigabo. Kutariko jya mu mishyikirano nabo. Asi. Kigabo kitavuga. Yo! Hey! Do. Nyo. Bebe. Tasi ku mutwe. Hey! Yo. Kura y'icyuma abonye abantu bagitwara abakomando mu mukandara. Umukandara. Yo! Yo! Hey! Yo! Bari kunenga. Bebe mu gikoni. Pano ku mutwe. Pano ku mutwe. Pano ku mutwe. Turashize. Cyuma mu mbafu. Mbafu. Yo! Hey! Yagasani. Ingo yaje kugana n'ikiye kubita mu ifuru. Bebe. Kurura umutwe. Kurura umutwe. Kurura umutwe. Kurura umutwe. Winjiza mu byuma. Ibyuma biri hano. Gasani. Umugabo ntavuga. Ibintu bye ni bucece. Hey! Bucece. Yo. Hey! Byose bibaye.
nangije kigabo kiza hano umunsi w'akazi gasaba imbaraga umwanya n'uyu ngo ushire inyota hitamo ikikunyura hitamo United Gin ni gin mara inyota igasusurutsa abataramye United Gin ikorwa na NBG ifunzwe mu icupa ryiza yujuje ubuziranenge kandi ifunguka byoroshye iryoshya cocktail cyangwa se wayinywa yonyine wikwiyima dore uba wakoze hitamo United Gin maze usoze umunsi unezerewe birabujwe kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18 United Gin kinywaji safi sunscreen nziza cyane kandi ya make itazana na bya bintu by'umweru niba uhora ushaka sunscreen itazana bya bintu by'umweru bisiga ngo n'ubaye umweru iki nicyo gisubizo cyawe ikindi irimo anti-age nziza cyane irimo kombinazo ya vitamine C ndetse na vitamine E bibutsa ko vitamine E yoroshya uruhu igatuma uruhu rworoha rugatoha igakora n'iminkanyari ndetse vitamine C ikoroshya uruhu igakesha ikaba irimo anti-age zo mu vitamine 2 ndetse na sunscreen ubwayo ikaba ari anti-age kandi itazana na bya bintu by'umweru ikindi kandi by'umwihariko iyi sunscreen igura amafaranga make cyane nyandikira muri comment mbaze ngo iyi sunscreen nangahe ubundi nkubwire wihahire sunscreen nziza cyane itazana ibintu by'umweru ihendutse kandi irimo amavitamine ayigira anti-age nziza cyane